Kwazithi music wekhothana nibiza yini? Umboqo. Lizobani lo gama lelene kanjani? Le gama lisuka Thembisa kwesinye isikini 18 Vasco. Yabo. So ngasho ukuthi ngalabe bebasebabhore lento le ukuthi isikhothana sebakubiza ngombhoqozi. Like masithi uyakhothana ngale abathi uyabhoqozela. Uyabhoqozela. Ukhothana uyabhoqozela ngale so ngoba le gama like yabo language yakhona ngisho language yakhona ngale bathi uyabhoqozela so bathi amadroshka yabo manje mase kuphuma ijele ngabathi okay uyabhoqozela ukuthi uyini umbhoqo lo yayibona manje ke sisha umbhoqo lethi nowaleke manje so masivele ingoma zeyikhothana lezi zikhana ezibasijayebelayo umbhoqo Yes, nje unokuzizwa nawe uzibuza ukuthi wayekhala namswala ekhala uze ne voice nyana nje iza ngisho ingoma zamabhasi zama-quantum ngale ma-quantumini yabo so most of abantu abakhona ukurelate kuyo abantu bekhothana because sakhona nokushaya ama-storyline yabo ama-storytelling ngoba i-story sami angandastand omunye umuntu uyafila ukuthi man ufast stroke ukuthi nayi lento lena man nami kuyangithunakala into engileyo understand because of isikhothana yabo nababantu isikhothana namuntu ka and then mina especially on my side like awonda yabona ukhothana abungifundisile ukuphanda nje phanda because yabona each and every time uba ne pressure ufuna ukachieve more mama mawuzobona ngathi una pressure uzohlala kule position okuyo kanje mawubona ngathi awuna pressure awuna competition mawubona ukuthi ezena naye ngaphezana awuzongibona nami ngifuna ukuthi nawe ufuna ukuthi sibele sakhuphuka thina sibone yabo asibone siyakhuphuka asibone but then masinga relax mina ungifakile like kwa7 uthekazi asibangene man ne-aningel between Israel neSoweto ababo banzima ukukhothana mina ngasho ukuthi feel yakhothana ngikaphathu mina yabodona nina ngayini wena engabodona otherwise sikhona nathi okay asenze so besides abodona iziphi ezinye ikhothana ezaziyo la SPV waziwa uwe 18 boys 18 boys sekwa ama-cutting edge yabo okay lesayimama on ukhothana mara udona ngeke sibheka isikhothana uyiphila yamaria uyayiphila so thina besides into ebhaya yabona ukazi like kwamanye ama-side asikhombisile impilo ukuthi like there's life you understand there's life out of this yena yabona kulezi zinto lezo sikhombisile yakhona ukusipana nebonza yakhoneka ngithola ukuthi ube isikhothana ngabe ugena something ngithola and thina abanye sis-experience-ile izinto sizibonile even though abanye abantu bangakaziboni thina sizibonile ukuthi man this is life siyakhona ukuphileka because kwasipana ne-material culture mina azange sipana but it looks like you were moving with the material culture but the question nami angayiphenduli between Israel and Soweto so the answer means Soweto. Amapiano between Israel and Soweto. Okay, abodona babekele side. Babekele side nabodona. Mabe mazizi. Okay, besides kusabodona babekele side manje ke. Ethi no ke. No, awubani umpethe. No. Umpethe kuyekhothana. No, iliphi kasi engasilashisa no. PV. Siphethe uClex. Kwenza kala no nda. Nanje no. Manje. Umuntu akudala. Manje. Nathi besiphethe izinja ngala siphethe kumabhino yabona, siphethe aboskara yabona. Okay, mina ngazi uskara. Naboskara bake bamenzela amasimo ezonthupha kuli job la wamandila. Yabona kunetorini. Bafika la eSoweto baba. Never. Nathi besiphethe ngala. Mina ngithi no as in like pushing movement. Game yabo. Okay, sisingababana bodwa ama-hotman understand. Yazi abodwa sibasiba kanjani. Abantu abathatha ubukhothane babheka in a professional level whereby ungaba kuma billboard basivulela bayabonisile ubukhothane
kungayenza imali Yeah. but kunobukhothela basestradeni mara yabona basestradeni abusadominate yeah basestradeni angithi labathelana ngamajiki labathameni badabula ayisekho beyikhenya la yini ayisekho mara ngalesa sikhathi bongayibona ukuthi yakhinya bongayibona ukuthi yakhinya by that time manje obvious because umqondo uyabona nawo manje izinto lezi tshonakala ngibona ukuthi into ekanje into egrand yabo sigijimisa izinto ezishaka otherwise that is why ngithi mina mawuzothi between Israel neSwata ngithi manje mina iziphi ikhothani manje Soweto manje Soweto pero tondala walusha Israel yoyo bheka ngisho manje bona abashanga movement yethu sina phela sisentwa sikona mamela okay kulubuza question one iziphi ezinye ikhothani zentanga zethu ke wahlala nazo kanje ezentanga zethu yeah yabona kanga manje Maro tondala walusha Israel yoyo mamela khuluma ngodona asivumele yo sizovuma ne mara ngeke sivumele ufuna ngakho for no Yeah. inenshisa Yeah, that's why ngibiza Shooting shisa. Maro tondala walusha Israel yoyo udona yasho na udona angithi mina ngivumile manje wona ufuna ukusivumisa Yeah. ngathi ayazi ukuthi vala one man the whole in uyibeka kanjani manje angisunderstand ukuthi mawuthi udona inja like in which way leyo kuthelana ngama-ultramare like isidwalo ubukhothani ikhanje urhotman influencer steering angisola like ngama-mindset on plan wenza amasiko yakhona ukwenza izinto zenzakanathi sibona mana nawenza amasiko ngalama branding wayenzayo thina like ncanya lento lena ncanya lento lena lento lena namanje you understand like ngiyancanya impahla zenu ezwayo because it's represent iculture injani so njengoba nisibani ne-DMD as Okay. RM angifuna ukufaka endabeni mara ngifuna ukubuza Okay. why DMD ne-RM ingafuna ukubhadala udondana hayi mina thi ngitshela yabona all those things nje I won't interfere because angicavi next even though udona sasipanisana nabo I was not there you understand nokufika kwami ukuthi ngifike la mina ngifika la ngeSpani ngishaya iSpani yangithola kungukuthi nami ngivela ngezinto zami talent lami nginale emasayidini ngibhekisa lapho ukuthi bekuthunakala nani angicavi mina ufika kwami uzoSpana la ngispanela vele udona ngasasipanisana nawo so ne izinto ezibhaya ukuthi nobani bekayenza noma ngathi ngiyasifaka sizobe ngikhuluma ungena angeni indawo vele indawo emabhifini mara awusithengisile isitolo sakho before manje because uzojampela ku-brand yakho yabo ku-DMD nase-RM mfethu iy'fazo nisazitholaphi amabhita nisawatholaphi no i-DMD ubhayiswa eRosemora ne-DMD